mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lokovhela ri khou vha ṱanganedza kha ṅwaha muswa wa 2026 fhano kha Belrand News hu tshi khou tevhela mafhungo. Vhasedzulusi vho bvisela khagala ḽo tou thoma uri zwimela zwa mbanzhe zwi konani u bveledza tetrahydrocannabinol THC, iṅwe ya cannabinoids kilasi dza mbumbano dzi wanalaho kha mbanzhe dza ndeme kha mutakalo wa muthu. Kha ngudo ya anḓadzwaho kha Plant Biotechnology Journal, vhasedzulusi vha wana uri THC i bveledzwa nga enzyme dzo khetheaho. Mawano a tsedzuluso o ḓitika nga tsenguluso ya DNA ya zwimela zwa mbanzhe. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Wageningen University and Research. Ngudo ntswa yo wana uri vhulwadze ha swigiri ya lushaka lwa vhuvhili a vhu suku engedza khombo ya vhulwadze ha mbilu, vhu dovha u shandukisa tshivhumbeo tsha mbilu. Vhasedzulusi u bva kha ḽa Australia vhane vho guda mbilu dza vhathu dzo tou ṋetshedzwaho vho wana uri vhulwadze ha swigiri vhu ita uri sele dza mbilu dzi si tshavha na maanḓa. Izwi zwi ita uri mbilu i bombe nga nḓila i songo ḓoweleaho. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga University of Sydney yo gandiswa kha dzhenala ya EMBO kana Embo Molecular Medicine. A khou guma ngaurali mafhungo fhano kha Belrand News. Muthetshelesi arali na mafhungo ane vha khou tama ri tshi a tevhelela vha kha ḓi bvela phanḓa no ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ḓoho line. Belrand Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.